Vai Mistiri in Mizo nu athat. Kumsang ni pali December ni sumni pakhat san dar sari le achan bevel chuan Aizol police station OC chuan hemizan dar sari vela Aizol khapui veng lai li tak pakhata Peter rong taka thania langchung changa first information report FIR adong nol mai OC chuan Aizol PS core number 76404 le IPC 302 ti in asiak lut ngal he thil thleng chui tur hian pula sanglura SDPO Aizol South kai shwaina in investigation team din ngal anibok investigation team hian thil thlen na mun hi rang takin zanda red le minutes sumni vela an thlenga molpuya forensic science laboratory po chinchang hriatir ne in rang takin an thleng zui bok ruang hetwal thina veng VCP purawa chuan Peter thita in achor thin vai Mistiri pakhat chuan na atho laya tumthum lai in hungna banga alon liam lai alo mutoa Peter hi nuching vung tak mania engtik lai puwa in khar khum khyap thin in leng nei zen lo ane zan khachu chu vai Mistiri chuan he in kong kapui hi lu tuma akik lai te Peterin zingdar kwa vela kongka hon saklai te alo mutua he vai Mistiri len lu dan anga leng lut midang ala mungai lo kai khachu he in kongka pui in hong reng amu chuan telephone mangin chu in nei tunu chu biak atuma ma se landline chu tuma in an chan lo awangin Peter lane nai tak chu in thangloka atupa pula la chu phone in api ina kala chincha ngai vense atha ti thu a hril taroya rang takin pula la le a u pipui chu an kaltawata ket lo in kal chu pula la chuan zon khomin in chunga aluta VCP purawa lo thleng ve chuan pula la chu azui lut bok purawa lut tur le pula la lo chuak chu kongkapuya an in toka api chu thia amu thu ashil an pani chuan in chunga lut thale in pula la chuan chauka a tubo sula in ke chu awachu hong thuaya chuti lai chuan purawa po in mutna pindana blanket in khu zana muhil ang takamu in nei tunu thikhong reng to chu amu ve tabok reja loven pula la chuan amingin Aizol PS FIR athe lut tawat ane Pipui chuan anutrapa pulalan ket achut hon vele manmo taken in chunga atlan luta api ruang amu meu chuan in sum harsa atingei mai api in amuda pianga pajama ahak thin ahalote aphel manglo rangka chak thi zungbun le sana pakhatma a or lo le abun lote muto na pianga samphiar cha thinin sam aphiar lo tlatte TV atanga Star TV cable aphoi sia palak alo in phoi daite a korvel lova a engai lo Apple korvel lova ke hek to kante pakhata omte azar lo laya athle that thlap thin thosilen khumbana lo in bat thlatte chauka amun lova plastic no in hung tlat mai te chu api su nu ni thein a ring lo tu emo api ina chuan lutin api chu athatta ni in al ngai lo theilo ane crime scene chauka filter chunga dan pa ngai lo taka in hung plastic nova kuthla chu forensic team chuan anla rong omna pin dana thinga siam thosilen bana chuan soitak angin dan pa ngai anglo takin thosilen a in ba chowa khumbong lama khumdang pakhat chunga chuan serthlum eng emazat a ombok Peter khongai thlak tak kumsum sari paruk mi ama chuwa regrek tu poima suingai lo chu thlamuang taka amut na thin kuma belenget pani le rizai pakhata khusarin lulam khochak lam hoile kelam khothang lam hoin amubama amut na khumbul luka dokan te chunga Apple pum somvel pum khat achan ve don ke hek ale drama still safe pakhat chunga chuan safe cha be ni om tak aborin a oma almera pathum chunga cha bibor eng emozat a in khaibok investigation team le forensic team chuan ngun takin ruang chu anzir chiang hal mulmula VCP le YMA branch president an ombok mithika atang chuan thisen le tuiril enpol alwang chhuak nge ya abiang dinglam le veilam mit hnuai lam chu akaka a hmui chung lam chu akak bok akut veilam kuchung lai chu tan ni om takin abunga chuta tanga thisen chuan hnu ma chu a ombok
Korlum Pearson aha a Hnuah ha in pon fendum Hnuah fen Hnuah de chek a fenga a Hnuah le fen Hnuah te chu a hnute thlengin a in hlim chho a kam sir ding lam le hnara chuan thisen atling chuna a ngong le om vel chu aduk ruya a pon fel le malpui ve lama ek them aluang zuya aza mo kongka chu kavin chuta tang chuan mipachi dingei tur a om mipachi hi forensics in zirchian atan anla mithi in ektik lai ma a atha ngai lo arang kachak zung bun thile sana te chu bunin a or lo Police chuan ruang chu postmortem ngal turin doctor anbea a ma se remchang zokna awangin atu ka ti turin an ro man ta zoka ruang chu la son lova police venin anda taria rin hlel man ruang zirchian na atang khan police chuan mi kutur ngei ya thi ti an ring tleta mithilai na le then om khoveng te chu mo phur tu ni thei om an soipuya mo phur tu chu he in chin chang hretak ani an ring hloma chutiang ani chuan he ina eng emolo ti to emo na thok to tu emo ber ani an ring bok ti chuan he ina cement na le rong hnoya thok to vai ministry pakhat Sultan Hamed moya tia ko chu azana zanin rin hlel thuwa ASI zo ming lian le a hote chuan an man ngala atok December ni somni pahnia midang panga rin hlel thuwa an man le bok nuchuina aizol PS a chuan Apple pum mindang an lak chu moya anti vai ministry chu an keitira chuta a keina thla le rong muna Apple ke hek thla chu FSL Kolkata a zirchian turin police chuan anthona moya kose thla po laksaken ruang muna forensics team min kutnu thla an lak ne na zirchian turin FSL molpuya anthona moya thisen sample po zirchian atan anthon bok Aiza Civil Hospital a Dr. Rosama postmortem result alandan chon mithika chungril deuh taka halem mu chwa ani bok Borok mamo tok lo awanga thok tuma abe na lama a halem chu akachunga titla ani thei aser chunga mipachi mu ania mithi chu mu ani mania thito ani tile athi ma hian thei to pa atana wangin ataksa munthen khata hliam atwar pha a omle a ngong vel aduka ek ache pha puka ma se a hliam chu athi chan nilovin borok klak chamwanga thi ani ti a hriat theita a Molpui FSL chuan rong muna kuzithla le aizol PS a moya kuzithla lak chu a in milchia ti an muchuak anu dewa Director Center Forensics Science Laboratory Kolkata letter number CFSLEE 2005 Mizo 3 date ni somni pokwa thali sang ni panga atarlan angin rong muna Apple ke hek ka hatla le Apple dang police in moya an ke tira hatla chu a in mil thlap ti hriat ani le tabok ma se hemi rola moya thisin sample result ero tu boy chin fel thlengin hriat ani talo in pon namasa Sultan Hamed moya tia ko chu Aizol PS police station case IOSI lalchia hova andop nuwa a in puangta a chu twal tha na thon thu chu alang tanta yara Kathali asama cheng Abdul Korea chuan fanu pani le fapa pani aneya a fapa no pangsok Mohammed Sultan Hamed chu kumsang khazakwa sumre pani a piangin posari thleng le kha azir Hnuah kotna athokta a ano panla chuan filtak nu le pa thu oi theitak anechin kumsang khazakwa somkwa pasari a in sakle rong hnoya in lo turin aizola alokala a hlo hian a in chomba ka achungte akha tokin RS sangkhat athon thin Hamed hi chung ko chom tu berni in pasalla nei lo zok afarnu pakha chuan metric up fail nu a azir chun zom lo nu le pa kyanga omen vunnat na chikhat albino disease aveyawangin pasala ahnong dewa Hamed hi aizola a omna venga hian kumnga ruk a omtua mifing le fil tak mizo tongpo thiam tak tongdu tak ane awangin mi ngai nat a hlo hleya a chortu apiangin athu oile zamthat awangin andu thin veu bok Christiana impe in Presbyterian Gaussian pastor pakhatin baptisma asantira non mizo Christian fellowship a lama po a in mangve viau nge ngia mizo po in an fakin an ngai na hle
Hamida chuan a farnu pasal nei lo kumsom paruk mi vunnat na chikhat vei chu alainat em a anat na wanga pasal la mulo ti po asya tumkhat chu wanei thlak takin mi pakhatin Hamida ten RS anga anpek theidon chuan nupuya nei a hnial lo ti a hreta tlat mai a phur hleya lekhazir zom theito lo a farnu tan chu tluka hun tha chu om thein a ring lo ama a in enkolna ba ka akhato ka achungte sangkhat athona wangin sum khola ram anei lova afarnu yai lo tu chu chhualo sham adu boxi engtin nge India sanga chu anei theyang ti ringut chu angai to ta a kumsang ni pali me thla atanga ama chawa om Peter pakhat ina a in hlo hnu July ni sompanga sang ni pali a midang ina athoka chumi hnu a Peter ina buk chuan ama a azo lo thok savin a in hlo le a Peter chuan asum mamo chu anei nge a ringa anlo in chon hnem ve to awang le anlo in nel ve veu to awangin za po don lova dil chot mai tha in a hreta a tichuan December ni sompokwa sang ni pali zolni zandar sari vela Peter ina chuan akalta a thira siam ke chu alo in kal awangin a hung na banga alon liama ama po in alo ti photo in hi a shebel hle a rinlok ange in Peter chu ama chawin alo om rakraka Hamida chuan afarnu chungchang le thilom dan song chu shilin India sanga puk adil ta chota ma se Peter chuan chuti maya chutiang za sum akol lo thu ashila Hamida chuan beidong du chuang lovin thiam takin adil luizela ma se Peter chuan anei lo thu bok shilin akal bo wat lo chuan medang puna avota a chutia avota ka chuan Hamida chu ahlau thong ta thuta a romol phorin Peter ka le nar chu thok le khata a hop ta thuta chu vele Peter chu atak sapumin a khor sai ta hlokloka Hamida chuan ti hlum mai hlau le hnu in apom luka khuma amut ta thlopa athizui mai ti a hreta thuaya chutiang ani ro chuan ti in mipat mei chiat na ten om tak a man puita a chumi Hnuah munna pindana poisa da na sef chu hon atuma ma se a theilo awangin amitha bunlai rangkachak zungbun thile sana chu ala a zanda riat vela chu mun chu a chho santa a Thlalak po chu kol talo chuan a romola tuamin a in lwa bul hnom nok paina kora apai tadaya hemi mun hi Hnuah police ten andapa engma mu an nei lo chumi Hnu chuan ateya achian Mistiri ve tho Abdul Kalama kanan venga mi in lo hnena December ni somni sangni pali tho tan ni tlaidar li vela kalin ariak ngala atuk ni lenga a om hnu tlaidar li vela a ho santa chuwa a in lo a ho chuan chuak lovin a in khungta a chumi zan chuan a omna venga tol thena a mo phur tu ni a rin hlel police in Hnuah police station a hroi ngalin lokapa enge chen khungni in thuzo fia thuayani heti lai hian anrin hlel na thila chuan engma a hriat lo thu ala soi pang atuk ni lai ni chuan police chuan Aizawl civil hospital a IV drip ti tirin lokapa an khungzui le a zandar som pani vela police chuan tual thana ina kutkol bun le mittuam chungin an hruaya engma a mu theilo awangin awa kwal dun nge atuka police in Apple anpek chuan alaka police chu anlom tak deuh wanga ngain an hril angin akei hloya ma se anlak sakta dai si chu a hrethiam lo hle anu luka tual thana awanga rin hlel man thar a thiante panga nen jail lama da anita a court thuremna April ni somni panga sangni paruka chuan ADM Aizawl district chuan Mohammed Sultan Hamid Hashim na tur thuremna ati chuakta Peter kumsom sari paruk mi ma ni chin na in ngeya Hamedan atha Hnuah mi pat me che na bol lo tak aman puile amitha rangkachak 3 zungbun le sanate aruk sak awangin IPC section 302 tlo chanin remna sang tak kumsom pani tang turte India poisa noi khat choi turte IPC section 376 tlo chana poisa choi tur anei lo chuan kumthum dang tang zom turte IPC section 384 tlo chanin kumni sheom taka tang turin atita a